Anya laki din! Ay, talaga summer na kumare. Wan nga rod kumare, summer at talagan, sa bali ti bara na. Wan nga ron. Ngamore ka sa no, pati ka bara ti summer, mare. Nabarbara lang to ti panagayat ko kanila kay ko. Os? Talaga lang ha? Ay, wan man. Puno ti bagbagak, mare. E di ka ano man. Sana bumaaw ti panagayat ko kinkwan na. Ala, naganon din na ibagak, mare. Ilakwan namang gini ti soft drinks. Coke mismo. Ay, miss ko na talaga siya. Anya? Ay, sika talaga. Ala, ilakwan na ko, Dani. Ay na, nagbara talaga, mare. O sige, mabiit laang kumare. Wan gayam kumare. Amang no adala ko di mother mo akamote. Kamuti? Ay, ada Kano pa anaawan ti kamuti, balay ngay. Apay, gumatang ka, kumare? Mano nga tapangtad na iti may sa kilo. Kasla lang 45 pesos per kilo, kumare. Isumuti ko na di na minsan. Ala. No sikat di gumatang, mare, ore 40 pesos. Itulod ko pa dito, kayat mo? Alaman nga rod mare, ilakwan nak iti 10 kilos no ada available. Ura iyag mo inton bigat. Ay, sure, kumare. Apay, anom ti kamuti aya. 15 kilos pa Ipadas ko man ti aglako iti halo-halo ita. Apag iso nagbara ti panawan. Ay, mayat day ta na panunot mo, kumare. Ay na, mayat day ta. Sigurado nga do, ti umay gumatang. Sapay lak mo mga rod, kumare. Nagpudot ti panawan ngam pumanag na kayo nana. Ay, wan nga rod, Sandra. Mapanak man di ta tersina ni Berta. Nadamag kong amin nga da kanula ko na ahalo-halo ka. Anya? Makapangpanganak mo iti halo-halo. Gapo iti kastoy akabara ti panawan. Hay, anya lakit din aya. Ana in kayo nga ruden nana. Halo-halo gayam tila ko ni Berta aday-day wanda. Agla ko akman apay kit din. Ay na, nagmayat at talaga da ito'y lakom ahalo-halo, Berta. Kasta ayan nana, ay kat agyaman nak Nagmayat, saan mo at inipid ti ingredients na? Saan talaga nana? Taanya nga iti ganas ang mga notipidan ti ingredients na. Ure medyo nangina, basta lakit ti satisfying mo't at iraman na. Ay, an-anwam tinalaklak at presyo na ngay, no nakatamtam na'y di awan mo lang. Ay pudno na itanana. Mga ramid ka pa iti maysa. Awid ko man, takanan mo ti patpatag ko nga asawa. Anya lakit din, dagitaman nana. Ay, oray bakit kan lakay kamay, nadungo kami lata iti tunggal maysa. No anya ti kanag, masapol mo takanan na. Tap no fair. Anya laki din. Manungay matimay sa order halo-halo ni Berta nana. Ay kwa. Nangina timay sa order. 75 pesos. Ngam worth it mo. Gaputan na imas. Anya? Saan na atin ipid ti ingredients na? Iso nga okay laeng ti 75 apresyo na. Nangana ko na, ijay tersena na. Dahito may sa order nga yawid kaw, kanon mo't ni sweetheart kaw. Ha? Ala, labsan ka pa'y nga raw, Sandra. Ingkamutan ijay tersena ni Berta. Taramanam ti halo-halo na. Ay na, nagnanam ko naktumag. Anya laki dahil.
Apay nga glako kay halo-halo. Kat nakita mo lang nga rodo nga glaklako ni Berta y Tersena na. Kat, anya ko ma. Agla ko lata taagla ko akmat. Una yun, Anton. Ay, adayta ka man ako nakon. Nakakita ka man iti tuladam. Imbagak mat idiging ka, asaan ngamin anasaya at agtutulad. Ngam agtutulad kalatamat ngamin. Ay, basta. Aguli magkalataman ngamin. Anya. Basta siya, agla ko aklata. Kat masiguradok to nga amin alumablabas dito'y amapmapan ijay tersena ni Berta. Dito'y danton agumatang. Ha? Apay, isulaang ayat ti makalako iti halo-halo. Ha? Naimimas to tilako kunak tumag. Ay, wow! Naglalako ka na rin pala ng luha-luha, kumare. Ay, wala kumare. Iso agumatang kanta ni. Awan pa'y buena manok iti lakok halo-halo. Apay ngay, nga awan pa'y, kit maluman. Awan pa'y nga rod. Awan pa'y matim may gimatang. Ang mga no ijay daayan ni Kumari Berta, napan gimatang mare. Anya? Imposible mo nga awan din nagsapol iti halo-halo ita. Kat permi ang nagbara ti panawan. Ay, Ala labsan ka pa yung arod mare Inaman pa dito tersena ni Mari Berta. Ijayak man na mapan mga na iti halo-halo. Nagnanam ngamin ti arabid na kat. Kasla kananam na kanumot lang. Ay, una yun na niya, Sandra. Ugali na talaga tagtutulad iti lako. Ha? Apay anak ko ng data. Una, gano'y dinamuan na ang naglako kay iti halo-halo kat naglako mo't. Anya? Wan mare, ngam itay nagnaki di tersena na, awan pa'y kanubi na mano na. Una yan. Paglaingan na talaga, hindi pala nga ramid na tikas diyay. Noan niya ti maamuan na alakom, tuladin na. Medyo nalaklakapay ti presyo na kingka. Tapno, ay na, tapno. Bay amo na. Tuladan na lata Makaamo dagi ti tattao no sa dino ti kayat da pagkatangan. Ay, sa bagay mo't kidi, amare. Ngam, nagalas ti kas diyay. Agtutulan. Ay, kanya laki din ay. Kunak tumod kay. O niya nga ita. Kundi tulad kay tila ako ng Berta. Awan lang rod nagmamaayan na. agtal na ka man si Kanton. No awan tinasayat nga ibagam. Sumardeng kalatan. Di ka lang amin makapanunot nun niya mati may lakom. Nun niya amin tinakita miti karuba, masapul isumot ti lakom. Nun niya nga dita. Anya? Nakunampay kanya nga inutang mula ang kinitata Guruyo. Tinagpuo na miti halo-halo. Nun niya kamatan. Ala, Huston! Apay, kunak aya asi katimang bayad iti inutang ko no bilang laang. Katsakmat, anya lakit din aya. Anya. Man nakibiyang kalaunay. Di kalatagulimag. Makarurod. Ay, na yan kumare. Apay nga kaslasaan mo't ang nagbayag. Insardeng monti panaglakom iti halo-halo. May sakamat. Sumardeng ka no di mo kaya't amairaman kay iti pungtot ko. What? Di nakpagpungtutan ko naktumay. Ay, si kakit di mo. Damdamagig laeng no apay nga insardeng monti panaglakom. Makapungtot ka mo't tin, mare. Anya? Naamuam lang amin ti panaglako da ijay bangir. Naglako ka mo't. Mabalim mga amin halo-halo ka ni Mari Berta. Boko Diyos matkin ka. Kukwam to mga amin ti agtutula. Danya nga ita. Anya? Ay, di ta ka manlangan, Mare. Anya ngay nga rod no saan ang nag-click ti halo-halo ni Sandra. Saan mat apa naguyaw? Ngam saan kanumot ngamin anaimas ti lako na. I want true. Nakatamtam na ikano. Nagbasit ti gatas na. Ay na, talo lang ti ingredients na.
Anya kay dayjay? Ay, nagtipid matan? Nawampay saguna. Hamumutin ni Sandra. Uray makan, kitipidin na. Anya pa'y ngay. Ay, pampanunotak nga rod manan ti aglako iti barbecue. Adamot basit anaurnong ko iti panaglakok iti halo-halo. Umdas siguro nga igatang ko iti meat. Ay, mayat dayta na panunot mo, kumare. Sigurado ang magustuhan dagiti kaaroba dayta. Sabay la kumangarod kumare. Ay, sigurado nga agkaraibos to. Ngam, sa balyam titudok na. Dagak kulong. Kitam tuladin naman eh. Ay na, kunaklakit din no dito iti ayan jay maangangot ko ang nagbanglo amay tuntuno. Iso nga imaya. Ha? Ijay siguro ayan ni Berta. Naglako siguro iti barbecue day jay. Anya? Ala, labsan ka pa ya. Inakman sa pulan jay maangangot ka. Kunakon ka. Dito iti ayan ti maangangot ko ang nagbanglaw. Ha? Ay, wala na. Ipadas ko man ti aglako iti barbecue, barang agklik. Si kakit demot. At daya mo tila kung masaan ang nagklik. Malamang kiday, itunwan nak iti agbalor iti duwag kasaw. Na imbagla meriendaan mikin nila kahit ko nga ipatpatag ko unay. O, na yan, nana. Katuan mo't balasang ka. Malakit din. Agituno kan tanay. Makapangpanganak una yun. Sigurado ang magustuhan nila kay ko dayta. Nang runa dayta isaw. Ay na. Langana pa'y lang. Nagnanabal. Anyaman lagi to yan. Ha? Ay, kung naktumot ka. Nakita manin ang naglako ni Berta iti may tuntuno, isong aglako ka man niya. Anya? Ay na, Sandra aya. Ugali mo talaga tagtutulad, sipod pa eh. Nakitam lang amin nga agpapaasok da, ijabangir. Agpasok kamay. Unay kan? Sumardeng ka man, tawan tinasaya at nga bagbagam. Sandra, ora anyat makitam alako da ijabangir at Teresina. Saan mo atuladen? Nangrunang saan mo akaimaan? Ha? Pilitam tumangamin ti saan mo akabailan. Nagtuntuno da, agpisbol kamot kumaa, kasjay. Maawatam, Sandra. Anya laki dinaya. Oh, agpapasok ka gayam, Sandra. Una, apay, nila ang Berta ay ti makabail nga agpaasok. Agpaasok kak mo ta. Anya, ay anya lagi din aya. Kunakon ka, tinulad mo man hindi pa naglako na iti may tuntuno. Ay, agtutulad ka talaga. Anya? Amin mo tin, Maria, makita mo nga ilako na, kit ilako mo. Bibiyang mo kumangamin. May sakamot aman nakibiyang. Di kalat tamapan ijay ayan ni kumaring Berta. Ta ijay ka amapan gumatang. What? Di kalat ta lumabas no lumabas ka. Agdilaw ka pa'y laang. Salbang kakit di. Makadadaol ka iti aldaw si kaabakla. Panaw! Ay, nya. Ay, yakman amo na niya klase pa nagpampanunot iti adda ni Sandra. Taapay manan. Kano tinulad naman nanti pa naglakom iti may tuntuno. Anya? Ay, nawun mare. Linabzag nga rod ang madamamo iti panagtuno na. Ay, una yan na, Sandra. Idinaglakwak iti halo-halo tinulad na. Sa itamanan, tinulad namanan. Ay, nawun nga rod mare. Dilatan na naglakom iti fishball no iso. Sa nakas di ano anya ti makita na kit tuladin naman. Bayam latan ah.
Sapay la kumaa, tamakalakulat ta, tapno adagong gunana. Ay, sapay la kumaa, kumare. Ay, imbaya ka, tasaan ka mo na mauray nga umay balay ka, Sandra. Ha? Nagsaritaan tamad, ano saan ka nga agbayad iti utang mo, itipit saan nagtungtungan ta, ket ag porsyento na jay. Eh, tata, awan pa'y ngamin pagbayad ko ita. Saan mo't nag-click dyan ang usarak iti kwarta nga inutang ko kada kayo? Ay, nag-click man mo no saan. Saan ko aparikot na ita? Di kanya kabiyang ket agbayad ka iti utang mo. No di mo kayat nga ipabarangay ka. Anya? Agbayad kan, tanay. Manumatan alawas anagururay aki balay nga umay ka. Gamawan ka mat nga imay. Tata, pangaasim kumata ikanak pa'y iti pawayway. Uray may salawas laang. Aniya? Ikarik nga agbayad akal pasan ti makalawas. Mala. Ikan kay ti maudi a pawayway. Ay no saan kanto paya makabayad kalpasan ti aldaw nga imbagam. Ipabarangay ka talaga. Anya? Wen! Tapno nga min makalako ka. Kada na pagbayad mo iti utang mo. No anyat lako na iti bangir saan kumamot nga iso at ituladam. Tapno agduma kayo iti lakaw. Mawatam! Ha! Anya laki tinaya. Ha! Ay, awan bibiyang ko. Ni pabarangay na ka ni Tata Guryo. Anya? No ti inutang mo kumangamin kan kuana, kat impuunam mo't itinaidumduma ala ko. Saan mo? Amin mo ngamin ala ko day bangir, tuladam. Anyakan. Unay kamagtan, Anton. Imbes kit di atulungan nak. Ngam saan mat, takas tapay lang ti bagbagam. Anya, kasta ti bagam kanya. Idintutan ako nam idi, asaan ka pa kibibyangan, tasaan mo't asyak tagbangayad itinutang mo, sana ya? Anya? Iso ano ko na ni Tata Guryo nga ipabarangay na ka, no saan ka makabayad iti utang mo, ay makamu ka na Anya? Di ka madimngag iti kanya, iso asong batam datrasong gengwana. Laki din. Kasano nga tada ito yan, aya. Umayan ni Tata Guryo inton bigat. Awan pa'y pagbayad ko kankwana. Hanya matan, nakababain lakit diti may pabarangay. Ay. Oo, itaman pa'y akas ta tilangam kumare. Agituno ka na, tagumatang akman itilakom. Araman akman mo't kumare. Anya? Ne, apay akitaan nakakas na. Ah? Ay, insardeng kunti pa nagtunok, mare. Ne, apay ngay. Sayang adino'y sardeng mo. Awan, kumare. Husto ka iti imbagam idi kanyak. Ha? Ano anyat lako da kumaigay bangir kat saan ko atuladon. Ha? Naminduan at tinulad ko tilako ni Berta ng pasig abang krap. Nakautang ak paikit di nga iso ti parikot ko ita. Gaputan ako na ni Tata Guryo nga ipabarangay nakno sa anak ngagbayad. Anya? Hun mare, day tatipod no, iso ti parikot ko ita. Ay, awan mo mare. Dahil tanto lang amin agtultulad, di amom nga ramidan. Anya nga ita. Sapay tuso ka din, di lawang ka. Ay, anya lagi din aya. Dahil ito'y titandaan ng mari matulad mo tila ko, ngam ti panagtimpla, saan? Iso ano maminsan, agpanunot ka pa iti mamintalo o patlima sa nga pulo, Sakbay nga agtulad ka itila ko. Mawatam? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din.
Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay napaw! Naura man dya bye-bye, di ka paila bumangon mo. Anya laki din. Unay ka na yaminda. Bigbigat pa lang nagpig sa tangiwat mon. Ura lamang nga gidi bangir a barangay. Anton, sa anak nga agsaw-sawa kastoy no amom kumamat yar aramidam. Agasa man day tang aramid mo. Minalam ka mutin nga uminom iti arak. Iso ti makagapo no apay amaaldawan ka abumangon iti bigat. Ken saan kan ang makatrabaho. Ha? Awanan ti may sa nga bagas. Awanan ti eso amin dito'y balay. Ngam nakarelax ka kit din nakasta. Maturo kaging gat kay kayat mo. Ala, Huston. Bumangon ako minda. Huston na ita pa nagngiwat mo. Nakababay ni ti karuba. Nito, amo na ti agbain. Ay, ti awanan bain. Amo matgayam ti agbain. Ngam no apay akanayon akasta ka. Anya lakit din. Ay napasensya ka kuman mare. Awan mo't kwartak ita. Naranaam akimus at talaga. Ha? Mano lang amin ti masusweldo nila kay ko iti trabaho na. Dakkel ngamin ti maikalkaltas iti sweldo na gapo iti loan na. Kasta ka di mare. Ay, una yan ti kastoy. Awan mga min agpautang nga sa bali. Iso asika tinapanunot ko. No ngay mang sapol ka ngamin iti panggedam mare. Ah, Saan maten amaaw awir dagiti anak yo. Mabalin mat nga ipan mo idano ti aldaw ijay ayan ni katugangam. Tapno adda ikas na magtrabaho. wento mare. Manggedak to. Anya, umutang ka ko na, mare. Wen ko mamare. Awan nga min pagabastumi italawas. Kitni, awan pa'y sweldo nila kay ko. Awan pa'y sweldo na, ijay pakikonstruksyonan na. Kasta ka ni? Ay na mare, pasensya ka. Awan may pautang ko ken ka. Diyay sweldo kiti na panalawas kat inlalaki. Anya? Wan mare, inlalaki. Isong awan na bati. Ay, wan ka. Apay nga minasaan ka, manggad. Kat mabalin mo matang tagtrabaho. Ha? Saan mo tan maaw-awir di ubing nyo? Kwa? Manggad ka nga min tapno saan ka mang namnamalang kinilakay mo. Kan saan ka mang namnamalang iti kwarta mautang mo. Ha? Amom, datayo ang babae. Nasaya-saya at lata na dabukod tayo ang kwarta. Iti kasta, numaawanan tayo iti abasto, kat awan pa'y sweldo at asawa tayo. O, di adda pag-abasto. Si kakit dimot, mare. Pudno ti bagbaga. Manggad ka ngamin. Uray siyak mare. Imay mat dito'y balay idi na minsan. Umut-utang, ngam saan ko a pinautangan. Ha? At damat timbubulsak angam. Ay, uray siya. Adamat kwarta, nga saan ko inikan? Unay matang. Tunggal umay di balay. Awan nakit umutang. Wan nga rod. No apay mat ngamin asaan amang good. Iso pa nagdakilan ti bagina. Nga saan nagtrabaho. Nagsaltumat gamin. Mang namnama lang iti mamartek nga asawa na. Dayta nga rod kat. Mamartek nila kay na. Nimindamot sa dot. Ay, anya lakit din. Kasanon nga, no awan pa'y sweldo nila kay na, kat awan abastuda, awan agpautang, alangan asaan dan amangan. Tsaka mo, nagtaytayat pa iti panunot na tayo aminda. Kaslasan samot nga minan. Anya laki din. Ay na, pasensya ka kuman kumare, ngam awan mo't kwartak ita. Ha? Uray da kami, kat awan mo't lang abastumi. Saan pa ngamin ang nagsweldo nila kay ko? Anya ka matan, mare. Itak lang nga umutang kun ka. Anya nga italaang mare.
Idi na minsan lang nga aldaw nga may kamanan dito balay nga umut-utang. Ha? Mare, mabalin mo mat ngamin ang timanggad kat. Apay ngamin amang namnama ka lang kinilakay mo. Naimbag kumamot, ano saan nga mamartag ti asawam? Ay, Manggad ka ngaminan. Adaw mo ti mabalin mo apanggadan di sentro. Lakit di kayat mo ah. awan nga rod, Mare. Awan a talaga nukas talaang. Alangan kit di mat, amang namnama ka lang iti mautang mo. No ngay awan, di saan kayon amangan. Ay, anya lakit din. Ay, katmapan ka pala umutang iti tersena ni nanapiling abakad. Aday ta ka man ako nakon. Pasig lang a utangan. Adun ti utang ko ije tersena na. Iso asigurado asanan amang tudday jay. Padasam ngamin ah. No kayat mo, sikan ti mapan! Anya? Basol mo amin da ito Anton. Manulang ti masisweldo mi ti trabahom. Nga maalampay laeng nga igat-gatang iti arak kas kadanuan niya di ta abisyom. Anya ka din na kita ngay bagbagam. Naminsanak lang mat nagimatang iti arak. Manumula day jayon ngay. Ha? Nakunam amanulang ti masusweldok iti trabaho. O di manggad ka kumamot. Saan mo ito narumbang awirin pa rin iti ubing? Anya? Na talamang namnama ti amom. Nilakit din. Ni Minda ti sumungad ah. Ay na, sigurado nga umay manin umutang data. Ay, isarak ti rida wakas to eh. Payman no anyat makunana. Kumaray! Kumaray! Ilukatan na kumamot dun ah. Amok nga da ka di taunan. Oray ditam. Amok aday talamanin umay umutang ti aramidem. Kwarta manin ti ibagam. Nakalukat mo tiri daw yun ita. Ngam napasungadan na klang, insaramutan. Ha? Di pa'y la pumanaw ti salbag. Saan ka nga ilukatan? Uray agan ano ka? Di ka ka mapanmanggad tadda kwartam. Saan aday ta umutang lang ti amom? Mala, inak nga rudan, no saan nak nga ilukatan maray. Inakaon. Ingkalaeng. Aniya? Inseram ni Minday tiridaw, kumare. Aywan mare. Ay, amok lat tangaminan ka. Basta umay ijay balay, awan lakit umutang. Dahil tangarot ka. Manun adaras nga imbagakan kwa na amanggad, ta saan meten amaaw-awer dagiti anak da, ngam awan latamat. Ay, nagpunipunan nga ron ti sadot sa albaga babae. Saan met apan nakibiyang? Ngam no kasjay ngamin nga addaan na, ibirok kumaati pagsayatan met. Ay, wala. Alang ti Timat. Naimbag ko man no attorney nila kay na tayso. Mabaling agtugtugay tagmalmalam. Ha? Anya lakit ta atornin, mare. Katwan man. Siyak tupay nga awan anak na. Kat makitang dana. Isuntogi din. Iso ano umaymet ken ka nga umutang manen, makaammo ka meten. Ay, kat haramidag tumatan iti kas iti naramid mo. Isara kiti ridaw. Anya laki din. Aday tangag pa'y sumanan ni Minda. Sumungsungat. Medyo adayo pa'y lang. Nga masigurado kung umay manan umutang ti loko. Aramidak mamatikas la iti naramid ni Mari Openg. Isara ka kastoy. Anya ka meten kumari. Napasungadan na klang, insaramutan tiri daw mo. Maikat ti kinabaklak mo kastilang. Paliwak man ti boses ko. Awan ni kumarem. Nagtalawin. Anya? Ay una yan.
Adala ko maibagak kan kwa na. Awan nga road. At na pa na. Saan mo nga ipilit? Yan laki din. Anya? Ala, umanaw kan. Tapno saan mo amang ngagti sa narumbang. Madama kami kin ni bakit ko. Ngamday tala umay agsapsapol iti tao tar aramidan. Ala, pasensya kan ano asino ka? Inangarudan. Ala, ingkan. Saan kan ngagsubsubli ditoy? Anya, insaraan ta ka itiri daw ko na. Wen mare, nalabos sa kinaimot da. Anya, Sumungsungad ak pailaan, ngam insarada kit din tiri daw da. Ay, una yun akin na alas ti ugali da mare. amangan kit dimot kami, no amuda amapan ka manin umutang kadakwada. Anya? Ay namare, isusiguro akasta nga isirsiranda kan itiri daw. Gaputa day ta kanayon ti adda iti panunot da. Ha? Kanayon da panunuton nga umutang kamanan, nga lakit din. Ay, salbag kit de. Salbag tumanan inton madamdama. Ako unget ka manan minda. Anya lakit din na ya. Kasano ka sa anak nga gungat akastoy? Nabartag ka manan. Awan lang arud ti aminan. Maarambid mo pailaan ti agbartag. Una yun ay ti kastoy. Di ka kalimadanakan bakit? Nakiilumak lang. Saan ko akwarta tingkatang may ti arak? Ay na, uray pay. Makapapungtot ka nga asawa. Awan sir-sirbem. Sana ola da serbina. Apeng ibagam nga awan serbik. Kat itid ko matamin ka ng kaamat matgatak. Sana ya? Ha? Itid ko amin. Saan mo lang amo ti mga budget. Isa kanahin tayo ang maawanan. Apay no manggid ka kumamad. O di saan ka kung mga umanungat. Takasta. Anya? Sakpay lang mo ti pangibagam nga awan serbina. E din to ta saan mo mata salunsudan di ta bagim no damot serbem. Langit din. Bigaton nga masan pailangan nakariing ni Anton. Anton! Apayasan ka pailangan bumangon dita! Aldawan! Nauram ton dya bye-bye! Ne, apayakas lasan nga umang angas ti loko. Ay na, nalipatan lang samot ti umangas. Gapoy tinalaw sa bartag na. Ay nakiti ka aruba, agkidawak iti tulong da. Nimindaman day tagdardaras asumungan. Sigurado nga umay manin umutang tiloko. Darasak nga isiratiri daw kastoy. Mare, ada ka kadidita unag. Ada ngam awan may pautang ko kan ka. Salbag ka. Mare, pangaasim kumamatan Ilukat mo no ada ka. Nita, awan lang arudan tagsasaw. Di pa'y pumanaw ti salbag a babae. Sigurado mo't lang akwarta ti ibaga na dayta. Iso akasayaatan agyakon ilukatan itiri daw. Marwam mo't. Na. Naim paglakit din. Tanapasungatak tawanan ba inaminta. Iso tayo ito ang turong dito balay. Isa na katagos dito. Mare, ada ka kadidita unag. Manigas ka dyan. Awan may pautang ko ka salpag ka. Pangaasim kumamatan Ilukatan nak. Sa anak mo't nga umutang kat. Oho, imposible mat Anya ko mati umayam dito no saan nga umutang. Ha, awan latam mo. Ay na, kasla nakalukat materi daw. Tay sumungsungad Ay, talagang sakit din awan tao. Ay na, hasino ay nga tanti tumulong kanyak.
Nakariingatan ti asawa. Ay na, naibaglakit din tada ka, Mare. Ha? Apay Mare, kasla na bang banog ka? Nagapam? Di taman ka aruba, Mare. Ngam awan pulos nang ilukat kanya kitiri daw. Ha? Mga simman ko, Mare. Tulungan na. Ipantan nila kay Kuya Hospital. Kasla nalipatan ang samat ng ti umangas. Anya? Ay, anyat kahit mo asawan. Nalaos nga min ti Bartek na idirabi eh. Itay bigat. Kasla saan matan nga umangangas. Isuan na panak di takaruma. Ngam awan ti uray may sanang ilukat itiri daw na. Ay, dahi ta ti ibagbagak. Isu asaan da ka nga inlukatan itiri daw. Gaputa pagarup da siguro nga umutang ka. Ay, kita man dahi ta. Uray emergency. Pagarup da nga umutang ka. Isu asaan da kan nga ilukatan itiri daw. Anya? Ala, ayabak nila kay ko, tayo kitaan ti asawam. Ay na, agyaman akta na kariing kamatlangan. Kunaklakit din, matuluyan kan lakay. Nya, si kakit timot minda. Napukawan ak lang iti puot. Sa anak pa yamatay. Nya lakit din. Nung makarwar ka dito ospital, ingka manan, ni Jayan dagiti manginom ababarkada, am tao minom kayong tumanan. Anya, Agyaman ka, tadapay ni Mari Lydia kanti asawa na anang tulong kanyak. Iso anay panda ka dagos dito eh. Iso lang ti saan anang isaray ti ridaw kanyak. apay nga ro dagiti kumari madaduma. Inseranda ka. Wen nga road. Oh, kita mo na ita. Ipagarup da siguro nga umutang ka. Iso asanda ka ngayon lokatan. Inseranda ka kitday. Eh, anya lakit day. Ay na, Mare. Pasensya ka kuman idi may kaije balay, ha? Ha? Pagarup ko nga min nga umay ka umutang. Iso nga inseraan ka itiri daw. Jakmet amo nga emergency gayam. Ayos lang, Mare. Amuklatan. Sika mga amin. Tunggal umay ka ije balay. Umay ka umutang. Kwarta ka na ayon tibagam. Ay, Daytan tibagbagakin ka. Mangged ka man mo ngamin. Tapno saan ka amang namnama iti utang. Kensweldo nila kay mo. Mare. Tapno saan apagarupan dagiti tattao at tunggal mapan ka iti babbalay da. Kwarta ti mapan mo ibaga. Nga uray emergency mo gayam. Wen, Mare. Marugita. Mangged akon. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Di nakman arakupan ta nagpudot. Anya laki din. Mailiwak nga rod ken kang bakit. Awang pa'y oras mo kanyak. Kat, anya ngay nga road kat agtrab-trabaho akmat. Apay nga siya. At damot trabaho. Nga may paayan kalat damot iti oras. Unay kan bakit. Nagadulakit din nga ibagbagam. Maturog takit din. Tamasapa akmanin amapan iti trabaho inton bigat. Mala, maturog ta nga rod. Arakupan ka. Bayat ti pa naturog ta. Hay! Di nakarakupan ta nagpudot kunak lang rudan. Alam day tapungan. Taisot ti arakupan. Anya laki din. Makapasurong.
Nagsapa mo't arimwar ni Brenda. O nanang, taado ka no taramid na, di trabaho na ita. Madlaw ko kat kanayon abi si jay asawang. Masapa arumwar sa maladaw asumangpat. Hun nga rod nanang. Sa bali ti madlaw ko iti asawam agpapaaram samag. Unay kayo nanang. Tila matlaw yaw. Anyan laki di. Ay saus, sa anak nga agang-angaw anak ko. Kat no kasta unay ti arjod ti asawam. Nakakitkiting ti bado na. Nag-post call pa ti make-up na. Kasta unay ti panagpabanglo na. Kat saan mo't asigod akas jay. Ay, anya laki din. Gagangay na ata agtrab-trabaho kit nga rod nanang. Madimot naangdod ama pa nagtrabaho. Ay na anak ko. Sa anak anay anak idikalman. Amok na kita tigtig na iti babae no agpapaaram. Anya laki din. Saan mo't siguro nanang? Apay ko magpaaram. Kat addaak mo't ng asawa na. Narabyan ka manin ba kay? Pastor ka nakman pa eh. Mala, ingagpilisin tamangantan. Nakaluto akon. Inuray ka lahat. Tagidan tamangan bakit? Nanganakon. Tayo nakagpulis na nabanugak. Kaya't kunti agin na. Oo na yung tasawak. Karas taong niya bang luna. Nagkalas nga rakupan diyo. At talaki nga rin na mailiwak. Kaslamo nagbali magpaiso di asawa. Mamangan mo, banog na la siguro. Nilaki di mo ito na yan. Agtukawan, bakit? Tagar mo sartan. Sa kanto agdigos. Kumusta nga iti trabaho? Bakit? Maya, awan problema. Apay no, agsardeng ka rin agtrabaho. Kas kahira di grocery. Ita niya aga po apagsardangan na. Apay, maitid mo dagiti kayat ko agatangan para iti bagay. Manumala nga iti sweldo nga agkon construction. Di naktupay maikan iti igatang ko. Uray bangbang lulaang. Anya laki din. Iyaw awat ko mo't amin ang sweldo kang kabakay. Kurang tupay nga igatang ko kadagiti masapsapol dito'y balay. Tingay pagbayad iti kuryente kandanaw. Umanay, basta amom nga i-budget. Ay basta, agtrabaho aklat ta. Pagsardangan na kideng. Tapno, wadda kumamot mga sikaso kanina. Tapay nga asikasuan ka ngay. Ata, asawa na kang arod bakay. Lakayan kan, paasikaso ka pailaan. Anya lakit din. Nakita ka diti paraangan yung agpapainit, friend. Isu nga inasitkan ka. Apay, awan trabaho? Day off ko, friend. Apay ka di. Diretsaan ka na. Dahil kat saan ko apa nang dadaal kinibakat mo. Ngamnas kan nga ibagakan ka. Kat adakan ka noon niya ti aramidam. Anya ka di day tahlani. Panang isakit ko dahil kan ka, Nestor. Gaputa agpagayam, ta idi pailaan. Idiritsum ka din, di ka mo ibaga, friend. Anya laki din mo. Nakitak ni Brenda ija ili. Ada kaduha na lalaki. Ah, Di na amwa sinurot ko ida. Simrak da iti may sa hotel. anya? Amangan mo, nung saan nga iso dyan nakitam? So, sa anak lakit yan nagbidot, friend. Ni Brenda dayjay, anya lakit din. Jak amo no apay asimrak dayjay. Iso ati makunak, paliiwom ni bakit mo. Panagkunak ka saan ani bakit ko dyan nakitam? Amangan nung karupro pa na lahat. Dakil ti panagtalag ko ita asawak, friend. Nana, nung sama dyan darong kanyak nila na
nga dalalaki ni bakit ko. Tamanong aldaw na sana si Mang Sangpoy. Sana sa talaga po nga lalaki na. So asanin na nagawawan. Ta siguro ito lalaki na. Lalaki din. Garang ganyang na dyan ababay. Huwag nga raw. Kunak nunanak manday di Brenda. Ay, saan mo't gayam ta na iturod na kaaliputan. Anya laki din. Un nga ron narang takatang inayat ken impating ko'y tinapod no. Yung apa yan na ito rin nakaliputan. Anya laki, di mo tinaya. Nagligat laki din na lumugan ako sa tiya malam. Katutit tao. Sa bagay, panagro-orang naming lagi tinaggapoy ti trabaho ng eskwela. Ha? Ni Brenda? Brenda! Brenda! Mapit lang! Anya ti bagam? Taka di ti lalaki anang iso katamkanyak. Juan! Siyak! Pasensya kan pare. Saan na kan ngayayatan ti asawam? Ala, hintan Brenda. Di mo dangran ni Rene. Saan ka nga ayatan? Naawatan? Yung agasawa ta! Saan ka nga rudan nga ayatan? Di mo ipilit tabagim. Anya laki din. Ala, intan Rene. Brenda! Brenda! Mapit lang! Brenda! Nailiwliwag mo mo't siguro ang tinapasamak anak ka. Masakit lata, nanang. Sus, waksi mo, ti sakit tinakabaw. Bay amon garang ganyang asawa. Lalaki din. Ne, Na. adag tuk-tuk ta. Siya kung tumangilo ka titiri daw na lang. Nestor, Brenda. pangasim tapas daragan naklakay. Oh my God. Sumrak ka. Ha? Brenda! Siya nga pa'y sunanang. Na, masiko ka? Nagtakalan tatyan ma. Dandan ni ka sa mga aganakan. Wan tatang, kat kabulanak itan. Anyaman nga oras kat aganaka kong. Ay. Kat, apay nga raw nga daka ditoy. Wananang, pinanawan na ko ni Rene. Aniya? Garang kanya ka talaga. Ito na pinanawan na kanya lalaki. Sa kagsubli. Nanang. Tatang. Pang-asyo. Ikan tayo kumaiti maikadua daway ni Brenda. Wan tatang, nanang, ikarik. Saan kun nga ulitan tinaramid ko? Kan ay ayatek pa'y lagayam ni Nestor. Oras siya tatang. Nanang. Ay ayatiklat tate asawa. Ay. Isa o pakawanag. Kasta lang ti kalakanakin ka. Ti magpakawan ni ti asawa mamang lilipot. Lalaki na. Agmauyong ka, Nestor. Agmauyong ka. Lakay! Kasaon na anak mo. Tama nga lumahay plano at tinauras. Lalaki na. La 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 la. Gustong baby ha. Saan ka nagsangit uwing? Anya ngay. Naragsak ka. Nga gawawin iti saan mo mutaputan. Tatang, lagbalin mo tan napatig kanya ni Bibi. Napati. Orasan asyak ti amana. Ay, unay ka data kinamag. Anak ko. Ni, da kayo magayam tatang. Wala nagkakungag sang sakit ti anak ba. Ni magayam nito, di mga awit. Di ta anak ba.
napanak ngamin nag-CR, tatang. Tatang, pang-asyo Alam mo to yan ni baby, tamapan kan iti trabaho lakay. Rumbag lang nga sikat yung mga werdita, anak ba? Sige nga ron bakit? Ina ko. Tatang, panawan kayo pa. Nagbatong ijay talo ko. Saan pa kita? Nagadumada na bulong tinaragrag iti paraangan. Agwalwalis kayo mo iti paraangan nyo, nana. Wow, tapuorak inton madam dagiti nagango a bulaw. Ay, won gayam, nana. Adamot instant nga apo ko yo. Ay, won nga raud balasang ko. Ngaman niya ngay nga raud. Adaditan. Aklunon milatan tawan mo't basol day ubeng. Ay, katuan anana. Masya naklagamin ija anak ko. Gapoy ti pananglipot ni Brenda kan kuana. Ngam nagkarimot kit di ni Brenda adinan ulitan ti inaramid na. Sapay la kumaa. Tamatungpal na ti Karina. Ay na, maray awak kang kanak ko. Maikat yung banog ko. Nagdaras nga ron nga aglabas ti Aldaw. Dakilan ni baby lakay. Kanya ron bakit? So magmamanulang na bulan. Makatawon nan to. Wala kay. Kati pagyamana, mariknak anapakawanda kong dananang kantatang. Kituan mo ngamin bakit? Kung naktumot napakawanda ka. Kanya laki din na. Iso pa nga asim ha. Saan mo nga ulitan tinaramin mo ay? Wala kay. Ikarit. Saanin ang maulit. Promise. Kanya lakit din. Atin, ba, bakay, ayaw ka talaga, atin, ba, nalaki dito, apo ko. Ay, unay ka tayo tuwing aglolon aya. Nakaragrag sakda. Ay, what it was? Ay, una, tadi makaparay awat talaga ito, apo ko ta. San ay apo ko? Na, kasi na maawatan naman. Kung nagtubog kami, maawatan na. Tatang! Sa kundi makita kini baby. Nakaluto ako. Ingkay mga nang. Ay, kaya nagigitan tayo na, anak ka. Mangan kayo latan kini nanang. Tatang. Kaurayat ni store. Agidan kaming ton. Amangan. Ay, no. Lakay, kaya't kukumaman ng tagtrabaho. Uray ka dakil matan ni baby. Mabalinan apanawan. Anya? Un, tati masweldo. Iso ti igatang ko iti masapsapol ni baby. Gatas, diaper, kanda dumapay. Mababainak ngaminang kan kalakay. Sikati nang ibaklay iti responsibilidad jay ama ni baby ng awanan bain. Ay na bakit? Sana parikod day ta? Anya laki din na. Imbilang kong kas pagpudno ka anak ko ni baby. Patpat unay ni baby. Amok day ta, lakay. Ngam numabalin, palubusan na ko mga agtrabaho. Tatalaga ang mababain ako. Nang runa kadananang kantatang. Ay, Alakay, palubusan na ko. sila. No iso ti ko lang diso. Ay, nagyaman na lakay.
Wunan, laki din ay bakit? Maturog ta nga rudeng. Tamasapa akong agreing inton bigan. Tamapanak iti sigod ang nagtrabahwak iti. Takasaritak ni boss. Bareng kayat na pa nga agsubli ak nagtrabaho iti grocery na. Maturog tangaruday. Arako ba naman, mangarog ba kay? Bayat di pangaturog ta niya. Ay katun alakan. Anya laki din. No kasta, agtrabaho ka man ay. Una nang tapno matulungak ti asawa. Nang runa kadagiti kasapulan ni baby. Ala basta. Nagsaritaan nyo na itaabahan nag iti asawam. Una nang kat imanugot mo't. Iso nga ano sa nyo pa'y ang awiran ni baby Wow, sana parikot na ita. Aniya laki din. Nagsingpot to pa'y hapo ko. Ay naagyaman ak unay nanang. Apay pinalupusap nga trabaho di asawa. Tapno matulungan na ka no, tata? Uray saan ko man? Mababain ka no? Ay, matanagan lang amin anak. Amagan no ulitin naman di inaramid. Di pa naglipot na king ka. Saan mo't siguro, tata? Ta nagkarimot adinan ulitan. Ay, sapay lako magaroon. Takari asaan nga itayab di kali. Nalaki day. Kahit maisalat saan to na mag-aaway. Nagrigat matan ti agsada iti lugan. Hello, miss. Ay, hello sir. Si Kamagayam. Inal daw samot ti panag-grocery iti pagtrab-trabaho. Hinapod na. Uray awan ti katangag. Kapilitan agumatangag tapno laeng makita ka. Anya? Di nakman angawin akasta, sir. Pudno ti bagbagak. Nagado ti awit mo. No kayat mo. Itulod ka ni Jabalayo. Ay na di nakangawin, sir. Tatalagang agpaituluda. Nang runa ko nagrigat ti agsada iti pagluganan. Sa anak nga gang angaw, anya lakit tinaya. Ala, umay ka. Tamapantay dyan nagiparking nga kitilugan ko. Agdakan ba kayo? Masansan man na maladaw ka sumangpat Ay, wala kay. Kanayon ngamin nga ado ti customer mi. Sayang mo't no ag-close kami adagos. Kastaya, mala, ingka nga roda nagpulis ta mangantan. Inururay ka taggidan ta. Ay ikwan. Nanganakon. Nagpakan ngamin ni boss. Kasta, Ni baby, nakaturugan. uy, pinaturugan ni nanang. At dahi silid da. Saan ko nga rodin nga alaan? Sige, mapanakon iti silad ta. Nabano ka, kaya't kunta ginana. Makadlawa ko na. Kasta manig ti ka na yun nga ipambar akas idi. Ay, sapay la ko ma. Ta saan manan apo magno ti atap ka. Agar mo sar ka ba ya? Saanan, tamangan numaladawak. Mga anak ton iiling. Nasa papay mo? Nala. Sumango kan di talamisaan. Gida sarak ta makanta. Kuna lang nga rodin nga agdardarasak. Dagulit ka. Anyalakit din ay. Mala, ingka nga ruday. Ayong gayam, birthday ni boss. Mapan kami kano ije balayda numalpas ti trabaho me. Anya nga oras nga agawid ka. Depende. Agawid ak tulat ta ka di. Anyalakit din ay. Sige, inakong. Nay, apay, saan ka sumrak iti trabaho? Anyat orasan. Nanang,
Sana nagawid ni Brenda. Aniya? Ay, sa dino ngay tinapananda. Tipakanan ay di kalman. Kat mapanda ka nung makibirthday kini bus na. Aniya? Ay, sa balay, ti agparparik na kanyak anak kaw. Ang mga no, aramida naman ang tikas itinaramid na ide. Ay na, saan ko mga ananang? Pinakawan ko ni ditamaw. Ita, ramidin naman ay. Nya lagi di mo tangagasatan. Ay, talaga karagayang niya asawa. Inulit naman ito naramid na inay. Talaga sana nagawawin. 9 months later, ewan pa lang ba? Huwag nga ro tatang. Talaga siguro kas to'y tigasat ko. Panaawan ti asawa na. Ay, talaga nga awan ti manaknakap na niya, babay. Di nala pinanunod ti anak na. Nukaano na pagkawan mi. Naglalaki man ay. Pligan. Sabay ba mo, tikas niya yung klase ti babay? Huwag tatang. Ipamaysak lang ti atensyon ko iti anak mi. No paisan ang nagtaod kanyak. Patpatgag ti ubeng. Kasta, very good. Nestor na kay. Tatang, imunagaklatan ata nakalukat matirida. Brenda, Brenda. masikog ka man na si Mang Pait. Wala kay. Tapinanawan nakman ang tinakasi ko kanya. Iso pakawanan nakadiya. Taawatan nakmanan. Ikarik talaga sana na maulit. Promise lakay. Basta pakawanan nakadiya. Nagpos ko te rupa ma. Nabilano na karideta. Kari ka akari. Nga bawang mo natungtong pa. Kari nga intayab ti kaliya. Nyalaki di. Pagluti ko na di tatang. Awan na tungtungpal akarim. Kari nga intayab ti kali. Isa pumano kan. Tadyak kaya ating nagsubli ka pa'y kanyak. Kasano kami nga rodan iti sikog ko lakay. Ay, makamu ka matan ah. Ingkabirukan dyan na kasigugin ka. Hala, pumano kan. Tadyak kaya ating makita ti pa nag-group-grupam iti kaano man. Balang kantes a babae. Ala! Panaw! Oray kasanaw, ti kinasingpad ti maysa tao. Adalat ta pagpatinggan na. Hanyalaki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysa pay apakasaritaan iti biag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.